Pozdrav čitateljima i pratiteljima Fight Sajta. Nalazimo se ispred For All Gyma u Zagrebu, gdje je s nama ikona hrvatskog borilačkog sporta, jedan od najiskusnijih hrvatskih MMA boraca, Goran Reljić. Pozdrav, Gorane. Pozdrav. Kakav je tvoj život u 2020. godini, ovoj koja nas je sve zatekla? A radan. Znači, eto ja sam od nove godine startao trenirati i praktički od onda nisam stao i to je to, eto sad je ljeto, nastavljam jednakim intenzitetom kao kad sam krenuo i u principu nema nikakve razlike, znači red radi, disciplina i to je to. Sad si u Zagrebu, koliko si već ovdje? Pa tu sam od nove godine, znači tu sam došao i počeo sam raditi intenzivno sa gospodinom Ivicom Zupčićem na boksačkim finesama, kretnjama i tako dalje. Jer sam bio svjestan da mora nešto novo implementirati u svoju igru da bi to počelo sličiti u nešto konačno. I eto, hvala Bogu, primjećujem razliku i to se vidi u mojim mečevima i nastupima. I eto, sve ide po nekakvom planu i programu. Trenutno si zadovoljan, znači tu i nemaš sad plan dokle tu misliš ostati. Znamo da si trenirao da svuda, da si razna iskustva skupljao, znači trenutno si tu. Jesam, da. Ja sam zapravo cijelu tu nekakvu svoju karijeru, ajmo je tako nazvat, posvetio to nekakvom potragom za onim što sam sad ovdje konačno našao. Sad što sam to našao, to ne bi o tome, ali uglavnom poklapa mi se sve ono što se trebalo poklopiti, što sam čekao godinama da se poklopi. Pa između ostalog i neka moja zrelost i osobnost i s jednom riječju sad se sve poklapa. Tako da, apsolutno nema razloga da idem bilo gdje drugdje. Godina ti je radna, postigao si dva bitna rezultata, ali ostao si i bez nekih prilika, jel tako, koje su ti se bile otvorile? Na što točno misliš? Pa mislim da spominjao si UFC, recimo da je bila neka prilika da opet uskočiš. Bila je prilika odmah nakon mog meča sa Dos Santosom, znači bila prilika tjedan dana, odnosno vikend iza da uskočim kao zamjena. To bi London bio, jel tako? Tako da, znači to je bio 3. mjesec i jednostavno, znači kako je ova korona zaustavila cijelu planetu, tako je zaustavila i to i eto, jednostavno, valjda to tako trebalo biti. Znači bio si spreman da prihvatiti tu borbu? Odmah, bez sekunde razmišljanja sam rekao. Možemo li saznati ko je trebao biti protivnik? Protivnik je trebao biti Velšanin, znači John Phillips. John Phillips, nakon što je Duško otpojao. Duško ima nekakve problema, pa su planirali prebaciti to u Ameriku i bilo je samo pitanje ili ja imam vizu američku što imam. I u principu to je bilo to. I onda je stopirano sve skupa, cijeli svijet je stao. Tako da to je zapravo stopiralo moj odlazak u UFC. Srećom članstvi promocije koja se prva u regiji i šire vratila, sjajnu si borbu protiv Mire Jurkovića na SBC-u odradio. Puno se je od te borbe očekivalo. Ti si na kraju bio, recimo da tako, prilično uvjerljiv. Kako si znači zadovoljan s tim nastupom i što nam sad možeš reći o toj borbi? Pa ni najmanje jer sam prljavio dosta u masu stvari i radio sam nekakve glupave greške koje inače stvarno ne radim. Dobra stvar u cijeloj toj priči je što je moja kretnja bila opuštenija nego inače, tako da tu sam zadovoljan, ali recimo par udaraca sam primio koje apsolutno nisam trebao primiti i u nekim segmentima borbe sam možda bio preopušten, nedovoljno budan i tako, znači dosta stvari nisam zadovoljan, kutove nisam pogađao koje inače pogađam i tražim. Tako da ja od samog sebe uvijek tražim perfekciju i savršenstvo, tako da daleko je to od dobrog za mene i mogu i hoću puno bolje i to je u principu to. Ali ti je borba s tvoje strane puno bolja bila nego što ti je bila prva SBC borba koju si u ožujku odradio, gdje si čak imao malo slabiju prvu rundu, upalio se u drugoj tako, i završio odmah borbu. Da li je to bio onaj ring rust kojeg svi vole toliko osporavati? Pa moguće da je, ali prije nego što spomenemo ring rust, prije bi rekao da je bio razlog samo taj što moj trener nije bio samo to, znači bili su sa mnom Saša Zorić i ovdje iz For All Gyma i Ilija Brkan isto tako iz For All Gyma, međutim
Ivica Zupčić nažalost nije mogao biti sa mnom, a s njim sam cijelo vrijeme trenirao najvećim intenzitetom i on je bio taj koji je bio odgovoran da me upali, što se kaže po navodne znakove odmah u početku. Nažalost on spletom okolnosti nije mogao biti tamo i onda zbog toga nisam se upalio odmah od početka, nego tek kasnije. Borba protiv Jurkovića spominjala se kao možebitna UFC ulaznica, tebi bi to povratnica bila, da kažemo tako. Da. Kakva je s tim situacija? Pa s tim je situacija zapravo sad UFC teško potpisuje nove borbe, tako da ja sam se odlučio ipak za ACA i iskreno već dugo želim nastupiti za ACA. ACA je broj 1 iza UFC-a daleko. Znači, kogod priča za KSV da je to KSV, to nije KSV nego je to ACA, zato što je ACA i to svi menadžeri jako dobro znaju, pa čak i menadžeri nekih naših boraca koji se bore u KSV-u, a znaju zašto nisu slali nikog od svojih boraca u ACA, zato što se bore sa Rusima, Čečenima, Dagestancima i tako dalje, dakle oni su najopasniji borci na planeti i upravo s takvim borcima se ja želim boriti. Govoriš to sa borilačke ili sa financijske strane? Govorim to sa borilačke strane. Govorim to sa borilačke strane i svi znaju što je ACA, odnosno to je nekadašnji ACB. Sad su koalirali zajedno sa Akhmatom, znači sad je Absolute Championship Akhmat. Znamo svi ti borci kako su kalibra, kogod malo bolje prati sport, a i znamo isto tako kako su naši borci prolazili protiv njih u Rusiji, po MMA turnirima i tako dalje. Tako da to su najbolji borci na svijetu za mene i s njima se želim boriti. Ako se ne varam, profesionalac si već 15 godina, jel tako? Sad će biti 16. da. Ako je i znači 4 UFC borbe, bio si KSV prvak, borio si se u Risinu, još po svuda. Gdje pronalaziš motivaciju? Pa motivaciju pronalazim u tome što sam cijelu tu svoju karijeru nekako rekao bi da nisam bio 100% posvećen tome. Znači, volio sam putovat, bio sam neozbiljan malo, volio sam švrljati okolo, volio sam i žene isto tako. Znači, nisam bio 150% posvećen borbi. A sad to stvarno jesam, znači ja sam samo 100% isključivo i samo posvećen ovom sportu i ničemu drugom. I moja motivacija znači u tome što sam tek sad pronašao onu iskonsku ljepotu u tom sportu i shvatio sam koliko on zapravo prekrasan sa svojom kompleksnošću i istinski sam počeo tek sad uživati u njemu, zato što sam prestao nekakve stvari forsirati i siliti i jednostavno sam spoznao onu suštinu borilačke vještine. I ne smatram samog sebe borcem, više sebe smatram nekakvim umjetnikom i sad sam istinski počeo uživati u toj svojoj umjetnosti. Rijetko koji borci s 35 i slično, dobro, mislim 36 dobro napreduju još uvijek i zapravo rijetko koji borci u 4. desetljeću toliko napreduju, koliko se je kod tebe recimo u posljednjim već borbama vidio stand-up napredak, prije svega kretanje, uvijek si glasio za vrhunskog greplera, dok baš tvoj stand-up nije reputaciju imao neku veću. Pa gledajte, kako bih vam sad to objasnio, znači ne bih sebe nazvao ni vrhunskim greplerom, nazvao bih sebe prosječnim nekakvim greplerom. Ja sam čovjek koji ima dobar, solidan nekakav refleks i solidnu nekakvu snalažljivost u borbi iz nekakvih nezgodnih pozicija sam se izvlačio zahvaljujući toj svojoj snalažljivosti i refleksu. Da je to dosta za postići neki veliki uspjeh, nije. Falile su mi te nekakve stvari na kojima sad radim, s kojima mi moj trener Zupčić znači itekako upotpunio i dao mi je znanje, odnosno dao mi je svijest o kretanju. To je ono nešto što nisam imao prije. A kretanje je po meni broj jedan stvar u svakom sportu, pogotovo u borilačkom sportu. I jednostavno, eto, čovjek skina kapu, on je to implementirao i dao mi je to znanje i eto, tek sad zapravo počinjem shvaćati koliko nisam prije znao ništa i koliko tek sad ne znam ništa i koliko još ima za učiti, tako da ono što kažu Amerikanci, sky is the limit. A opet kažem, što se tiče partera, tu tek ima prostora za napredak jer uvijek sam se oslanjao na nekoliko tehnika u kojima sam bio, ajmo reći, solidan
a zanemarivao sam nekakve druge stvari, nekakve osnove. I u principu sad sam shvatio koliko je to kompleksno sve skupa i koliko tu ima posla. Znači svaki dan moram razmišljati isključivo i samo o tome da bi bio što bolji borac. I eto, jednostavno posvećam se samo tome. Koliko ti je žao dok si bio UFC borac što nisi imao današnju glavu? Kažem tako jer ti tvoji porazi, svi su bili blizu. Da kažem tako, spojio si ta 3 poraza. Došao je onda otkaz, ali svi su bili blizu. Posebno nakon prve borbe gdje si dobio Fight of the Night bonus kao prvi borac iz regije koji je dobio UFC bonus. Ja sam bio solidna atleta i kažem, borio sam se na nekako to svoje ludilo, da se tako izrazim, nekakav ego, nekakav ponos i inat, ne znam kako bi to nazvao, ali to jednostavno nije dovoljno. U principu ja nisam shvaćao što je borba zapravo. A iskreno nije mi nitko niti to imao objasniti, zato što je potrebno je pod broj 1 da je pojedinac vrhunski pedagog, a onda vrhunski znalac da vam objasni što je borba zapravo. I moj trener mi je to sad, kažem, eto, nakon 15 godina uspio utuviti u glavu, a isto tako ja sam sazrio kao osoba, Bogu hvala, tako da jednostavno se te neke stvari poklapaju sad. Zašto se to nije poklopilo prije? Nemam pojma. Ima jednostavno ona uzrečica što svak kaže, da mi je ovo pamet, kaže, i one godine kaže gdje bi mi bio kraj. Eto, ja sam samo zadovoljan što uopće imam priliku tu svoju, pa mogu je nazvati glupost iz prošlosti ispraviti i što još uvijek imam fore da pokažem svoj puni potencijal. Tijelo ti, vjerujem, nije sad nešto izraubano ozljedama, tako da osjećaš se spremno da duraš još koliko godina? Osjećam se fenomenalno. Ja mislim ispred sebe da imam sigurno 5 godina još. Uostalom, znači, nisam ja jedini primjer. Mike Pyle u UFC-u, ja vjerujem da se borio do 43. 42-3, tako ne. Da, sigurno do 43. Randy Couture je zadnji imao, ja vjerujem. Joel Romero, prije svega, ali on je posebna čovjeka. Da, a opet kažem, ja vjerujem da je sve ide iz glave, to je i Renzo Gracie sam rekao, tako da age is just number. Znači, jednostavno nema tu puno filozofije. Čovjek kad živi sportski i kad se čuva i drži nekakve, odnosno poštuje nekakve principe, mislim da može puno duže durat nego ako to nije tako. Kratko ću se vratiti samo na KSV. Jedan od boraca koji se spominje kao borac koji sigurno ima mjesto u UFC-u, koji bi tamo morao ići, je borac s kojim ti imaš Jan Narkun. Da li bi se volio ponovno s njim boriti? Apsolutno sutra dan, bez ikakvog glumljenja, bi se potukao s njim i 100% sam uvjeren u svoju pobjedu. Možemo li reći da ti je to onda borba koju bi najviše želio? Absolutno. Da možeš birati jednog protivnika na svijetu? Prije bi se još potukao s Vadimom Nemkovom, od koje sam izgubio u Risinu, jer sad znam točno na koji način me pobjedio. Istina Bog, ja sam tad trenirao jako loše, ali ne traži nikakve izlike, nego jednostavno s njim bi se potukao još prije. Borac koji je sada Bellatorov izazivač. Tako je, da. S njim bi nastupio odmah sutra, znači bez ikakve kalkulacije, a s Narkunom isto tako. I 100% sam uvjeren u svoju pobjedu. Da li je taj poraz od Narkuna i kad si ostao bez pojasa, žališ li više to ili UFC otkaz? Žalim više ta dva poraza, konkretno. Da, znači Nemkov sa Grand Prix-a. Tako, žalim ih oba dva, za mene je svaki poraz sramota, pogotovo nokautom. Nema opravdanja za poraz i jednostavno nema veće sramote nego biti nokautiran. Mada opet, kako kažu, onaj ko nikad ne padne, taj nikad ni ne ustane. Tako da tu se, kažu, vidi čovjekova veličina, ali jednostavno to je nešto što bi se urezalo u pamćenje i što bih volio jednog dana posvetiti više nego išta. I spreman sam poginuti za taj cilj na koncu. Tu se zapravo spojio bio da seriju loših rezultata. Došao je i u Njemačkoj još jedan poraz, ako se ne varam. Tu se spojila... Što se tu dogodilo? Spojila se serija moje vlastite gluposti, ništa drugo. Znači, desilo se to da sam ja 2014. godine, pa čak i 2013. mislim da to startalo, da su počeli nekakvi zdravstveni problemi kod mene, koje sam ja sam sebi negirao i nisam htio priznati da ih imam. I ja sam se takav sa tim zdravstvenim problemima nastavio tući. Između ostalog imao sam smetnju motoričkih sposobnosti, veliku,
osjećao sam da nešto ne štima, a pretvarao sam se kao da toga nema. Sa tom istom bolesti sam osvojio KSV pojas, s tom istom bolesti sam izgubio prvi put od narkona, da bi nakon toga napravio najveću glupost u svom životu. Istu večer sam, znači nakon što sam izgubio pojas od narkona, sam prihvatio meč sa Nemkovom na Rajzinu, što je najveća moguća glupost što sam mogu napraviti, jer sam nakon nokauta nikad ne ide na drugi jaki meč. Došao sam tamo, dobio sam još jedan nokaut, stvari su krenule još više nizbrdo, moja bolest je uznapredovala još više, moj motorički sistem se totalno raspao i ja sam postao praktički vreća za udaranje u trenutku. Ne željevši sam sebi priznat da ima taj problem. Vrhunac je uslijedio, znači 6. mjesec 2016. kad sam prihvatio meč u teškoj kategoriji u Čečeni na Absolute Championship Akhmat, odnosno Akhmat Fight Show u teškoj kategoriji, jer u 8.4 i 9 nismo mogli naći nikog, tako da nisam imao izbora. I finalni poraz je bio u oktobru 2016. znači protiv Matije Skavolina, gdje sam bio tako, nisam bio sposoban za borbu, to tako reći. I nakon toga sam stao i priznao sam sebi, znači da imam liječničkih zdravstvenih problema koje treba riješiti. Uzeo sam stanku 6-7 mjeseci, oporavio se, došao k sebi i onda sam počeo nastupati ponovno u Bare Knuckle Pro. Praktički sam kupovao sam sebi vrijeme dok se ne oporavim skroz. I cijeli taj proces do sada je zapravo bio taj nekakav rast mene u svakom pogledu i eto sad sam u ovoj fazi gdje jesam jači nego ikad, mogu reći to. A hajde da promijenimo potpuno temu. Šta bi onda naveo kao najdražu uspomenu iz dosadašnje borilačke karijere? Šta bih naveo kao najveći uspjeh? Ne, najdražu uspomenu. Najdražu uspomenu? Ne znam. Pa svaka pobjeda mi je draga na svoj neki poseban način. Najdraža. Ja bih rekao da je najdraža, pa prva pobjeda u UFC-u da je najdraža. Da li ti je draže bilo nakon te pobjede ili kad si dobio 50 Gs, kako bi rekao Conor? Pa bilo je... Jer mislim, jednom klincu, bio si još tad klinac, ta lova strašno puno znači. Kako ne, ja sam bio šokiran prosto, ima s toliko količinu novaca odjednom. Klinac od 24 godine, znači to je nezamislivo, svota novaca odjednom da se dobije. I promijenio mi se život, međutim, opet mi se promijenio život u nekakvom negativnom kontekstu, jer ja taj period pamtim isto i po nekim ružnim stvarima. Znači ja kad sam se vratio nazad u Hrvatsku, mene ljudi više nisu gledali jedno. U mom vlastitom gradu sam osjetio, znači, da se ljudi su se distancirali od mene. Počeli su me gledati kao nešto drugo i ne znam nešto. Nisam ja ništa sebe promijenio, nego su ljudski odnose prema meni promijenio nakon što sam se vratio za mene. Tako da jednostavno moj život više nikad nije bio isti i eto, tu sam shvatio zapravo tu sam shvatio što znači biti borac i što znači živjeti s njim teretom. Jednostavno je došlo sve preko noći. Sve je došlo preko noći, a kažem, ja sam bio klinac koji živio u nekakvom svijetu snova i jednostavno šokiralo me masu stvari i imao sam puno i imaš nekakvu lažnu sliku oko sebe i nekakve lažne ljude i tako dalje. Bilo je tu naravno i dobrih ljudi. Bio sam i ja idiot i tako dalje, bilo je svega. Ali uglavnom šokiralo me to sve skupa i ja moram reći da se nisam bio u stanju nositi sa toliko količinu slave u tako mlade dobe. Ja. Mada je slava, kažem, opet privid i iluzija, ali opet kažem. Ja bih se htio prisjetiti jedne samo stvari. Ja recimo pamtim tvoj ulazak u KSV borbu protiv Attile Vega, kada si i uzeo naslov spektakularna najava, spektakularan ulazak uz Iron Maiden, gdje se vidi kako borac svojim ulazom nabrijati publiku može. Da li je to tvoj glazbeni ukus zapravo? Pa je, između ostalog jako volim rock glazbu, metal glazbu, to mi inače volim slušati takvu glazbu. Konkretno sad u zadnje vrijeme dosta kombiniram, volim, imam različiti glazbeni ukus, tako da nemam jednu određenu vrstu muzike koju volim, ali eto između ostalog Maiden jako volim. Otišao sam na tu
temu čisto zbog pitanja koliko te muzika samog nabrije još dodatno na ulaz, jer recimo tu i Vasa koristi zajebanciju, da kažem tako, My Heart Will Go On i take pjesme na ulazu do oktagona, a neki baš idu s pjesmama koje će ih nabrijati. Sledite krv, da onako kažem tako. Ima li to utjecaja? Ne toliko, jer vi kad ste tamo onda je toliko vaš fokus na nešto drugo da vi zapravo tu glazbu ne čujete, tako da dok ne dođete do ringa ima ta nekakav period treme i onda tek kad uđete unutra onda se prisjetite znači, obuke i svega ono drugo na čemu ste radili i to prevlada u vama i to je u principu to jer vi tu svoju muziku najmanje čujete. A kakva je situacija kod tebe u svlačionici? Recimo, Goran Babić Hambi je naveo primjer kada je sa Pokrajcem bio i kad su sa Donaldom Ceronijem svlačionicu dijelili, on je bio rekao kauboj da je u pola sata prije meča 10 puta išao na WC. Znači čovjek koji će u borbu za sat vremena ući da ga zovu, tako ima situaciju tik prije borbe. Malo. Svako to doživljava drugačije. Ja sam doživljavao recimo svašta. Doživljavao sam od situacija tipa da sam spavao u svlačionici uredno, što isto nije normalno. Da me stvarno boli briga, do situacija gdje sam imao osjećaj kao da idem na klanje. Onda se to miješa, znaš, ide iz stanja iz jednog ekstrema u drugi i tako dalje. Sad sam totalno opušten iz razloga što od kad sam dobio tu svijest o kretanju, zapravo sam shvatio da me nema čega biti strah, jer jednostavno dokle god imaš pravilan pokret, jako je teško pogoditi nekog. Znači ne smatram samog sebe stacionarnom metom i mislim da me nije lako dohvatiti, doći mi do glave, tako da me zapravo nema ni čega biti strah. Osim, naravno u slučaju ako me preuzme nekako ludilo i glupost pa krenem raditi ono što nije bilo u planu pa me čovjek dohvati. Kad već da spominjemo taj strah, čega je više strah? Batina ili poraza? Poraz. Poraz je uvijek sramota, odnosno znaš što je sramota, ako si ušao unutra i ako si pod broj 1 na treningu i na sparinzima i ispoštovao sve te zakone koje moraš ispoštovati, pa si onda izgubio jer je čovjek stvarno bio bolji. Onda tu nema nikakvog problema, dođe čovjeka stisnuti u ruku i priznati da je bio bolji. A ako si brljavio, pa nisi ispoštovao neke zakone koje moraš ispoštovati u trenažnom procesu, onda te već panika počinje polako hvatati jer potisno ti znaš jesi li dao sve od sebe nisi. Onda opet kažem, kad uđeš unutra, da li si slušao put, da li si se držao plana, da li može biti milion stvari. Znači, kažem, ako si dao stvarno sve od sebe, a osoba zna to u sebi da li dala sve od sebe, onda i čovjek je bio bolji, onda tu nema nikakvog problema. Ali ako nisi dao sve od sebe, a neko te pobjedio za dlaku, onda nastaje grižnja savjesti. Ovaj se je ugodni razgovor sad odužio već gotovo u formu podcasta, pa ću ja postaviti još moje posljednje ili predposljednje pitanje, da kažem tako, pošto ima i podpitanje. Kako bi prokomentirao trenutnu svjetsku MMA scenu, posebno u usporedbi recimo prije 10 godina? A mislim da razlika nebo i zemlja, zato što su principi treninga su napredovali jako. Više se ulaže u sport, ljudi su postali svjesni, znači što je potrebno. Sport je jako kompleksan sam po sebi, ali su ljudi postali svjesni načina treninga, izvlačenja maksimuma iz samog sebe i tako dalje. Tako da znanje općenito u sportu je napredovalo drastično. Što se tiče boraca današnjih i borbi samih, mnogi čak kažu prije da su borbe bile uzbudljivije, danas da se previše ide taktizirati i slično tome. Ali nije li to možda zbog toga što su prije borci imali više rupa koje su se mogle iskoristiti, pa je bilo i prekida više i bilo je atraktivnije, da kažem tako? Dobro, to je jako složeno pitanje. Ja sam osobno sam u prošlosti bio borac koji se borio na princip da sam tražio odluku sudaca i da odem na odluku sudaca i da pobijedim odluku sudaca. Međutim, te borbe su bile jako dosadne, monotone, loše su izgledale, itd. Po meni svaka borba koja nije dok
zadnje one sekunde posvećeno pobjedi prekida na ovaj na onaj način i gubitak vremena. Pod broj 1 za vas kao borca, pod broj 2 za publiku koja to gleda. Jel? Jer vaš posao je znači da budete zabavni, da budete uzbudljivi i na koncu konca da date toj publici ono što su oni došli vidjeti. Jer nitko nije došao tu gledati dva čovjeka kako se navlači na odluke sudaca, ljudi su došli vidjeti prekid. Pa onda vi kao takav zabavljač, da se tako izrazim, ste im dužni to dati. I pošto ste trenirali, znači obično je kamp između 2 i 3 mjeseca, ovisi kako ko, pošto ste trenirali par mjeseci isključivo posvećeni samo tome, onda je logično da to pokažete unutra. Tako da to je moje viđenje, ja se borim uvijek za prekid, a onda kažem u tom slučaju ako on ode na bodove ili ako on mene nokautira pa bude bolji, stisneš čovjeku ruku i svaka čast. I posljednje pitanje je da hrvatska scena jučer, danas, sutra. Hrvatska MMA scena? Da. Pa mislim da hrvatska MMA scena ima jako veliki potencijal, međutim jako veliki problem tu stvara politika određenih ljudi koji blokiraju suradnju klubova i samim time znači rast svih boraca skupa, jer konkretno kod nas u dvoranu je uvijek bilo ko dobro došao. Dok u neke druge dvorane, da sad ne imenujem, postoje nekakva ta politika koja zapravo ograničava dolaženje. Znaš, rekla, kazala, bla 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 i slične gluposti, tako da mislim da je to ono što nas može stopirati. A u pravilu kad bi svi skupa radili, za što sam ja uvijek i meni kogod se obratio, ja sam svakome pomogao. Mislim da kad bi se držali svi skupa i kad bi pomagali si međusobno jednim drugima, da bi bila situacija znatno bolja i da bi napredak bio postignut puno ranije. Opet kažem, mislim jednostavno da mora malo više biti tog rada skupa, što nama nažalost kao narodu izgleda generalno manjka. Kad se to da sredi, znači da vjeruješ da bismo mogli biti još bolji? Pa ne da vjerujem, nego je to jasno ko dan, znači to je tako i nikako drugčije. I meni osobno, meni je drago, ja sam takav, meni je drago kad bilo ko naš uspije. Pa ne samo naš, meni je drago kad bilo ko iz regiona uspije napraviti nešto i kad odskoči i tako dalje, ja sam sretan. Međutim, kažem, uvijek vlada taj nekakav ego, uvijek nešto kao da netko odbija tražiti pomoć. Pa na koncu konca i Fedora sam slušao u jednom intervju da je rekao da nudi svoju pomoć u Rusiji svim borcima i da ga uredno odbijaju i da nitko ne želi slušati njegov savjet. A čovjek je najveći svih vremena, tako da mislim da je to u ljudima nešto, da ne prihvaćaju tuđu pomoć. Kažem, uglavnom ja sam tu kome god treba pomoći. Ajde da onda da završimo u lijepom tonu. Kad bismo te mogli sljedeći puta gledati u nekoj borbi? Pa evo, ja se nadam znači, da će biti 8. mjesec ACA priredba i eto ja bi sad, odnosno ugovor je već stigao, samo ga treba potpisati, to je to. Tako da ja se nadam 8. mjesec da će to biti u Varšavi. Neću još o detaljima niti o protivniku, pošto još službeno nije ništa, ali eto ja se nadam 8. mjesec. Ili možeš da reći barem na koliko je borbi ugovor? Ugovor je znači multiple fight contract, to je na više borbi je, mislim da je 6 borbi je. 6 borbi je u ugovoru i normalno cilj mi je titula i vidim sebe kao pobjednika apsolutno. Znači u toj kategoriji mislim da mogu pobijediti samo. A borit ćeš se u srednjoj, jel? Da, borit ću se u srednjoj. Osim u nekakvim ekstremnim slučajevima bi išao u 9-3, tipa da me neko prozove ili nešto, ali čisto sumnjam da će tamo doći do toga, tako da 8-4 definitivno. Znači tijelo ti sada tu težinu bez problema podnosi i skidanje i sve? Da, zato što ja sad imam, znači držim se malo blagom dietom, znači na 96, inače sam teži. Držim se tom dieticom na 96 i onda skidam odatle na 84, nije mi nikakav problem. Jedno vrijeme sam primijetio, malo sam bio neoprezan sa hranom, pa sam počeo skakati pa 104-105, ali eto kažem, kad sam se disciplinirao opet to vratila mi se kilaža sad na ultimo, znači sadašnju kilažu i bez problema skidam na 84. Relativno imam taj brzi metabolizam, tako da vrlo jednostavno skidam kilo.
čekamo nastup, veselimo mu se i hvala ti na ovom ugodnom razgovoru. Hvala vam.